Kertasari. Masih spesial Abah Wahyu. Ibu Iin, ayo Ibu. Antara Dermayu Hongkong. Tulung Abah aja bohong. Dilawani wong wadon bujang. Sampean umah malah demen. Ayo masih spesial Abah Wahyu. Abah Wahyu sing paling eman, sing paling murah. Oh Kertasari. Jare pengen gawe umah. Kula ayo Kertasari bidika. Oh Kertasari. Oh Kertasari. Rawani Kertasari. Wadon bujang. Oh Kertasari. Masih spesial wong Kertasari, wong Kertasari, wong Kertasari. Ayo Pak RT, ayo Pak. Wong Kertasari. Pak RT sing paling eman, sing paling moral. Ayo Pak. Sing santer Pak, sing santer. Sing santer Pak, ayo Pak. Ayo Papae Putra, Papae Putra. Oh Kertasari. Papae Putra. Papae Putra, Papae Putra, Papae Putra. Wong wadon lagi kerja, wong lanang ngesancan, kula ning kene tengelah, sampean dolanan wadonan Papae Putra. Papae Putra mangga, Papae Putra, Papae Putra durung balik ya. Bos Taiwan, Bos Taiwan sing paling eman Papae Putra. Yang ramas geni, wodeh hianati. Adi wong Kertasari. Pengorbanan kula. Oh liye kecewa Papae Putra. Ayah kula mola. Kanggo apa Papae Masih ada Putra, Ade. Pak RT. Jare pengen gawe umah Pak RT, Pak RT, Pak RT, Pak RT. Kula mangga demi dika wong Kertasari, wong Kertasari. Dilawani wong wadon bujang bos Kertasari, wong Kertasari. Abah Wahyu. Sering demenan Abah Wahyu sing paling eman. Abah Wahyu, Abah Wahyu, Abah Wahyu, Abah Wahyu. Ayo, wong Kertasari. Abah Wahyu, Abah Wahyu, Abah Wahyu sing paling eman. Abah Wahyu sing paling moral. Abah Wahyu, Abah Wahyu, Abah Wahyu maning. Abah Wahyu, Abah Wahyu. Ayo habisin. Abah Wahyu sing paling eman, sing paling moral. Abah Wahyu, Abah Wahyu. Ayo, Abah Wahyu sing biru durung. Abah Wahyu. Wong wadon lagi kerja, wong lanang ngesancan, kula ning kene tengelah, sampean dolanan wadonan wong Kertasari maning. Ayo, wong Kertasari sing paling eman, sing paling moral. Wong Kertasari, wong Kertasari, wong Kertasari. Ayo Papae Putra, sayang emas geni. Wong dihianati bos Taiwan, pengorbanan kula. Oh liye kecewa Papae Putra. Bapak RT. Ayah Bapak RT. kula Bapak mola. RT. Pak RT, kanggo apa Pak RT? Pak RT habisin Pak. Jare pengen gawe umah Abah Wahyu. Kula mangga demi dika Abah Wahyu, Abah Wahyu. Kula nyuwun wong wadon bujang. Abah Wahyu, ayo masih ada wong Kertasari, Abah Wahyu, Abah Wahyu masih ada. Jare pengen gawe rumah Abah Wahyu.
Wahyu. Ulah mangga demi dika Abah Wahyu, Abah Wahyu, Abah Wahyu. Dilawani wong wadon bujang. Abah sampai tega tinggal demenan. Abah Wahyu masih spesial.